Urukiko rwebembirwe Lieutenant Joel Warusimbi RDC wa Kasese kandi nagira ngo Abashohi okuraara mu nyanja nikije kubayamba kukoresa amajuta make. Envubembi kasaba nakwata lyato bajja kulaki bajali twaluba kulyasa ayo tujja waffe n'okaba mufunye bulungi bannange kino okukikola tuzaawo mirembe katulabe mirembe babakulu bano mubakubire mu ngalo bakoze omulimu. Abashohi nabo bagira ngo embera yabo etwire etarije ahabwo kukoresa amajuta mingi. Amafuta buli twavugaga emirundi ebiri ugende otega byamaha mutego ni cyakara oyihamwe ibyenje byawo no mutego ugaruka ubwo hati tuvuga amafuta gemirundi egi ena umutayimwe embere jebere rohe yabazobe kugenda bagaruka ebere kosize munongo muzobe abo kubabere nakozesa amafuta mengi kugenda katego mutego gweyi akongera akagaruka kandi akongera akaza yo kusura instead yo kugenda katega akarara mutego nchakara kasura kagaruka. Sergeant John Behumbiza orukujunanuzibwa okurwanisa inshohambi ahanyanja ya George nagira ngo ekintu kiza kubayambaho kurwanisa injobambi. In operation abona kitiyamba kugira ngo barafite information immediately ningo bondo bonka nti ba affectinga abo ari go fishing himself to get advantage from them. Bali bakozesa amafuta g'emirundi ena agenda atego butimba yongera agaruka nyesa karagaruka yo ayongera agaruka yo sanga nakozesa amafuta g'emitwaro 20 kandi nyesa karasaza kuza kuraba butimba ningamaro usanga yatunde emitwaro 8 n'ingi 10. Aba obwahati nibagira ngo intasiya yabo neza kweyongera ahabo kugira ngo tubarabe nibakoresa amajuta mingi. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.